Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wanted house girl. Kuna na ba't ba nang? Wan, apay ka de, Enteng. Nung agbirok talaangan iti amamuta. Anya? Agbirok ta iti kalugaran tayaw, akayat dati agkatulaw. Ay, jakayat ti kalugaran tayo. Amang ano ang karaawid no kwa. Ay, paipaskil ko na ito ijay ilay. No adda agpresenta, di umay ditoy. Ipilit mo talaga ti kayat mo. Jak nga rod kayat ti amamuta nga agbalin akatulong ta, Inteng. Nakitak mo't ni Mariban ang nagpaili, Kapitan. Uwan, mapanakano ipaskil nga agsapsapol iti katulong na. Anya? Kuna nga aguray pa'y kuma, agsapol kami iti kabagyan mi. Nga agbalin akatulong yaw? Ay, ewan mayat no amamuyong matlaang ti agbalin akatulong yaw. Sa balit ti kayat na. Sapay ipilit na. Sa bagay, saan matkit di adaw-dawatan? Ngam adang amintay matumpo nga numaminsan ama di ti ugali na akatulong. Agsapsapol mo gayam da angkel mo iti agbalin akatulong da kwaraw. Why na natuyang? Bagamkin ni angkel mo nga intay, tasyak laungan ti alaan da. Saan mo da kayat ni antibanang ti taga ditawi? Sa balit ti kayat na. Anya? Ngunyang kail, awan parikot kumana natuyang. Ay, salbag di da ita. Inton kwan makapili da iti maday. Nagsapol kayo langan iti sabali ang mabalin nyo asarkan na natuyang. Sayang talaga. Agpresenta ako ay una yan. Mapilit mo nga rod ida, no sa balit ti kaya dangalain. Awang kediti ko na da at tumulong damit iti kalugaran da. Nya? Mayat ko tapno sa anak pailang nga agplite ang mapan agtrabaho iti sa balay. Una, na ito lang magnaka mapan agtrabaho, kas katulong da. Ay, awan mo tinagdumaan ti taga dito'y kanti adda iti adayaw. No sika, awan. Angam no ni Maribanang, adda. Susan gayam tinagan mo. Owan, Ma'am Banang. Sige, ti kayat ko, aramidem amin, dagiti maaramid dito'y balay. Owan, Ma'am Banang. Talaga ka di akas tati panagsaom? Sana balay, Susan? Ma'am? Tinasken, maaramid mo amin at trabaho dito'y balay. Mare, dito yakman pa'y sangot ti tersenam nga agis tambay. Maribanang, awam mo dakas na. Ay, agyaman Mare. Ken, gumatangak man iti may sa abungon at chocolate. Tay nginginaan Mare. Sosyal ko naman. Ay, talaga akas taak, Marikuanang. Naimbag ka pa'y Maribanang. Marituyang. Tadda ka laang dito'y tirsina nga agis istambay ita. Ay, kakaisuna nga itaklang anawaya, Marituyang. Una, taddan katulong yaw. Imbag ka pa'y Ay, Susan, saan pa'y asib mang puwet ni Banang? Awam pa'y Kapitan. Aldawan, nakaluto kaan. Huwan, Kapitan. Itay pa'y Awan pa'y mo ni Banang. Duwatan nga agsangaw, amangan. Kapitan? Kadoan na, kwan. Nakababain kada kayo, Kapitan? Saan? Nabayag kan dito'y. Babain ka pailaan. Kapitan? Umay kanta, agsango ta amangal daw. Sige man lalaangan, Kapitan. Di kay ka di agawid itay ti balayaw, antay. Saanen, Kwarog?
itulod nak ijay ilay. Ijayak ang mangal daw. Sa bagay, naimas ti maka ni di restaurant. Kakaisuna anawayak itan. Kasanungan niya ang kalinteng. Di ka di awagan. Ay, bayamon. Sana balay, tadamot ni Susan ijay ang mga sikasukan kwa na. Sa bagay. Ay, anyat serbi na anangalak iti katulong, no siyak pa'y lang ti makakaam mo iti maobra ije balay. Ay, agaliwak sayak met Manipod addan katulong ni Maribanang, kunam lano asino met kabaknangan ka na, ha? Umapal ka man siguro ni Maribanang. Sanak nga umapal, ibagbagak lang tagpaysaw. Pudno mga main. Apay nga minaya. Una, taday talag tugtugaw sa mutunter aramidun na. Kahit anya ko matibibiyang mau, no kastaman bila. Day talag paspasyar dita. Ag tugtugaw dita, kan ag papapintaster aramidun na. Kahit adda nga rudin katulong da. Adda mga rami da, initi aming nga obrada. Awan man ni Banang. Ay, rabin ngim di pa'y nagawin. Jak amo, kapitan. Nasapa mo't rimuar itay bibigat. Ay, papanan na aya, tadi matatao dito balay. Orayon nyo kadipay, kapitan. Ay, saanan? Agaukan ta mangrabiitan. Sige, kapitan. Itugaw yu pa'y lang ta siya kunti makakaam mo. No kas itiar aramidan ni Banang. Ay, nasayaat ko ma. Kapitan. Malata sa nabalay. Mapnakakmat ki di iti serbisyo nga ipapaay mo kanya ka. Susan. Agyaman na kapitan. No, kasta. Wen, Susan. Inawat ko ti honorarium ka. Ay, nasayaat mo't ngarod kapitan. Kita ba? May 1, 2, 3, 4, 5. Atoy. Tip mo day ta. Ha? 5 gasot pesos? Agyaman na kapitan. Magustuak ngamin ti trabaho. Parag, itulod nak ijay balay. Ha? Nabartek kayo antay? Iso nga roda kunak nga itulod nak. Tadyak ka ba ulan timag na? Ay, sige antay. No problem. Utagag pala ang tipletik iti tricycle mo Kaawan kwarta. Anya? Anta paggatang yu iti arak. Ngamawan pagpliti yaw. Di kagdanag kwarog. Bayadak taon no sumangpet ta. Wan mo ta antay. Sige. Pandar mo ti tricycle mo. Kaya't kon tiagawid. Arigla daw antay. Apay nga itakala sumangpait. Anyat orasan. Napasubo akan nakiinom kadagiti ko kumare. Anya mo datang aramid mo? Di kagdanag. Tain tulod nakmat ni Kuarog. Ay, Nahimbagtan nakaring kay awang kail. ay, agyaman na, tayo tulod mo ni Antay. Awan ang yaman na ang kail. Ay, nagbayad din itipliti na uno saan. Ay, saan ba eh? Tawan ka numit kwarta na ang kail. Ay sus! Ay, nagpaglumot ti idluto mo, Susan, apo. Talaga nga, iinrandak para kada kayo, kapitan. Day taman ti kayat ko, Susan. Mabiit lang ta. Itimplaan kayo, iti kapiyo. Ay, sige, ta magustuak ka, titimplam. Agyaman na, kapitan. Ningay mambanang. Ay, maturog ta na bartak edi rabay. Ang bay amot. Sige,
mamigat kayon. Ta, inak isagana ti danom, pagdigos yo. Kakalpasan na, plancha at ti bado yo, kakapitan. Ay, sige, Susan. Talaga napartak ti panagunggunay mo, Ate mo pa ti machine. Ayan din, Teng, Susan. Na paano ni Jay barangay hall, mambanang, apay ka de? Awan. Oh, sikat ti makaamon dito balay. Romwarak. Sikati, makamo, mambanang. Naabakak iti sugal iti kalman. Masapol ang makasubutak ita. Anya? Pakanamdag iti baboy Kalpasan na. Agdalos kan aglabaka. Ay, wan, mambanang. Masapol nga agsubliak iti pagsusugalan ita nga aldaw. Si kagayam ti agnagan iti Susan akatulong da Maribanang ken kapitan. Wan, nana, apay ka de? Nagasat ka, ta si katiin nalada akatulong da Susan. Anya? Iso alalay nga ma, amangan no si kapay ti iso ka ni kapitan ken ni Maribanang. Dinagasgasat ka manan. Ay! Anya? Pangaldawan ngayong awan pa'y lanibanan. Mamang restaurant siguro kakakapitan. Naimas ti luto magusto ka, Susan. Agyaman na kapitan. Itimplaan kayo iti kakapiyo. Mangantaki di Susan. Itay kapay, di makatal na. Siya kung tagtimpla iti kapek, nakakaasi kamay. Saan, kakapitan? Siya kun? Trabaho ti mga sikaso kakakada kayo? Amok no apay. Siguro kayat mo nga ikang kamanin iti tip mo. Kakapitan mo't amo nakit din. Ay, anya ti kayat asawon day tapanagin inisemyo adwa. Ha? Oh, adto'y ti sweldom iti makabulan. Agyaman nak mambanang. Kat kalpasan na mabalin mo ti agawid ijay lugar yaw. Ay banang. Saan nakasta Sino nga iti katulungan tano pagawid mo ni Susan? Di ka agdanag. Tasyakon ti makaammo dito balay. Aguray ka man? Ha! Ne. Apay akasta ti panagkitam kada kami ka ni Susan. Agsipod, tadyak magustuhan ti panagin inisemyo adwa. Naku matidakis na ngay. Amok pa yan. Amangan mat no ada plano yung aramidan. Ay. Do not pollute my innocent mind. Nay, sobra ka na. Awanan ni Maribanang nga umay agis-istambay ditaw. Awanan Maritoyang, tamakumikom itan iji balayda. Kasano, pinapanaw na kano jay katulong da. Gaputa agimon. Anya? Nasayat mat, tapno saan akas laasino di tabak nang. Aday ta kamanin ako nak Marituyang. Di ka kat agpresenta no kayat mo. Ay saanon, amangan no pagimunan na mo ni Maribanang. Narigatan. Ay mga laka iti katulong dito'y balay. Kalpasan na, agimon ka. Kasano ajak agimon? Kat nagsam ti panangis-isam mo kenkwana. Nangagkupay, ngay ikam gayam iti tip ni Susan. Natural lang maragsakan iti kinagagid na. Ay magusto ti trabaho na. Saan nakaskan ka? Anya ti kayat mo asawan? Uray kas dyan ni Susan. Nasaya ti aramid na. Ambuna, ti ubra dito'y unag ti balay. Saan nakaskan ka, day tagis istambay laang.
ken agpapapintas, ken makisugsugal, ken agbarbar tekter aramidam. Gaputa da katulong mon. Adda na panunot ko, Badong. Anya day ta. Anya nga tano si kalaangan ti agpresinta akatulong da kapitan. Anya, inukunam mo itadida kayat ti kalugaran da. Ay katpadasan talaan bareng kayat ni Maribanang. Sa bagay, masadutan mo ito, ngagbangbang ka, tuyan. Siya kuma, nga may-mayat no si katalalaki ka. Apay, talaga pinagimunan na ti katulong daan ni Susan. Wan nga raw, iso asikan ti agpresinta. Ay, agawid ang arodon, paray. Di kayo magalay ti katulong yaw. Saan ka nun? Kuna ni Banang, pare. Malahin ang arodan. Napanan. Apaya di mula inawatan ngay. Ay saanan. Napanunot ko asyak ti rumbang ang mga ramid ka nagiti pagrebengak dito'y balay. Ay, very good no kasta. Tadi kalaki agis istambay di takal kalsadan. Ay, wen, inteng. Kat di kaagdanag. Manipod ita. Siya kung timang serbikan ka. Ken mga ramid ka nagiti trabaho dito'y balay. Ay, rumbang lang Tawan mo't aramidam. Dahil talagis istambay kan agbisbisyo. Ay saanan, inteng. Agbalbaliw ako. Ay nanabanang. Saan ngamin anasaya at amangala kayo iti katulong nyo? Tapno nawaya kayo lang, amapan agis istambay. Makisugsugal, wano anya pa idita. Aramidan nyo kitdi, iti pagrebengan nyo, iti balayo. Ngam sakpay na, kaya't may mga nakablaawan ni Sir Ricky Dawet, di talitang pakdan. Ala sigay, di nang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesha Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.